ibitangaza byahabaye ni byinshi. Njewe ndakubwira igitangaza cya mbere cyabaye ni Mariyamu. Mariyamu yabayeho atazarya, atituma, yambara impuzu idasaza, akambara igitambara kidashira. Ibyo byabaye mu bana b'Isiraheli igihe bavuye mu butayu. Ico gitangaza cya mbere cyabereye muri Bibogobogo ahantu hitwa mu Rutabura ku ijimbo ya Methodiste, naho cyabereye cya Mariyamu. Ico ni cyambere. Igitangaza cya kabiri nshobora kuvuga ni igitangaza cyabaye muri Kabembwe ahantu mu Ruvuzangoma. Ingoma zikaza zivuga ku musozi, nta bantu baye bazivuza, bakaza bumva ingoma ko ziriko zivuga. Ibyo bintu ni ibitangaza byabaye muri Bibogobogo. Igitangaza cya gatatu naco nshaka kuvuga ni ukuntu Imana yagihirina nk'umuhana wa Kabembwe wabaga muri Aduyi, umuhana wa Rutabura, umuhana wa Zamugono, ukagenda ukagezana za Magungi ya hirya. Imana irahaturindira ihakorera ibitangaza n'ubu turabizi ngo ni mu bitangaza by'Imana. Ko niko bimeze. Intambara zigenda ziba, imihanda igasigara, imihanda yatura kugeza urebe kuva abanyamurenge babayeho. Bibogobogo iba hagati nk'ururimi, ariko Imana zikorera mu bitangaza tigeze isenyuka kugeza none n'umunsi bagirimo. Ibyo ni ibitangaza by'Imana. Muri 96 byagenze gute? 96 iho niho twasigaye. Twaragiye tugera muri Kabembwe. Mariyamu ubuhanuzi buravuga ngo ntimugahunga. Nimudahunga nzobarinda. Turagenda ngo turi kugera ahantu ku mugorori, twebwe turibuka turagaruka ngo tumare gushika mu Magunga. Twama dushika abanyamagunga basha mu Magunga, abanyarurimba basha mu Rurimba, abanyabibogobogo baraza bazi wacu, n'iyindi mihana nyine yazi wacu. Abasirikare bakaza barasaza bivumu zamagaja ngo hariho ingabo zibarinze. Ibitangaza Imana yakoze, rya jambo Mariyamu yavuze, Imana irahaturindira kugeza igihe abasirikare baza, abantu barakira, nta bantu bapfuye. Abapfuye n'abantu bagiye mu Rweba, bavuye muri rya jambo ry'ubuseze. Abandi bagiye muri Ndobo, imvura iragwa ikazama ikazishugumika ikubita hasi. Ariko twebwe abasigaye Imana irahaturindira kugeza intambara ishize. Rawo agira gute icyo gihe? Rawo icyo gihe niwe wazanye abasirikare nakubwiye, aragenda azana abasirikare bakuriya 27. Nabo nibo barwanya intambara y'Abibogobogo kugeza igihe abandi basirikare barinda bakaza 27. Abaro barinda igihugu cyose. Ibyo ni bitangaza Imana yaratubwiye ngo izoturinda. Nuko niko bibagunga. Turashaka kumenya zimwe mu ntwari zabaye mu karere ka Bibogobogo zagiye zikora ibintu bidasanzwe. Hariho abantu benshi bagiye bakora ibintu bikomeye. Twabanaga nk'abagabo bakomeye kabisa, nk'abari abagabo barwanya intare, bari abagabo kandi abagabo wageze ubona ko ari abagabo, habe n'umwanya bahagazemo ukabona n'abagabo. Uriya mugabo n'umuhiga mwene Mataratara pasiteri wacu, we twaranakuranye, twarabanye. Niko bimeze. Uri kure yakumva rwanya intare ninde yakoraga iki? Rwanya intare ni ibintu byamuvutse mu z'ubutwari yagiraga, ariko yari umuntu nk'abandi. Ariko kubera amagambo yagiraga n'ishaka ry'igihugu yagiraga, yageze usanga ahagazemo, yari umugabo, umugabo w'abandi bagabo. Erega burya haba abagabo, hakaba abagabo b'abagore, hakaba n'abagabo b'abandi bagabo. Rwanya intare yari umugabo w'abandi bagabo. Mu by'ukuri yari umugabo kandi twemera, wageze ugira n'ishaka ry'igihugu cyacu. Ni bene ngo yatumye muragira umutaragiraga cyane kuva hakabaho n'abandi bagabo bagende bakomera, kabamushapa, nkabamuganwa, bagiye bakata ibiyamba. Twebwe Bibogobogo twabayeho turabakene, ariko kubera kugira abagabo bakomeye nk'abari abagabo mvuze bamushapa b'Abanyakarama, abagabo bitwa bamuganwa, abagabo bitwa barwanya intare, abagabo bari abagabo bagapera n'abandi bagiye bakata amashamba y'Inemba, bashandindi Musa Shandindi w'Abarundi, bagenda bakata amashamba. Turagira Inemba, turagira Iseberi, turagira Igikonde, kubera bene abo bagabo bageze bagenda bakata amashamba. Igihugu kirakira. Bibogobogo nkarawe mvuge nko kumugani, Rawi ni umugabo w'abagabo. Rawi kuri Songa Mbere niwe wagiye ku Ndondo, abasirikare badutabaye niwe wabazanye. Rawi akati barabara. Bibogobogo ni igihugu kimaze guteza imbere, aragenda atangiza ari nkuha tugira ngo ariko araho atangizanya n'ababembe. Ndagira ngo yabahemze n'ibintu bye. Rawi yabahemze ibintu bye, inkazi akazahemba ababembe ngo nibagende bahinga barabara. Ubu Bibogobogo ni igihugu cy'abagabo, igihugu cyari kimaze gukira, igihugu giteje imbere, kimaze kuba civilize. Urumva igihugu kirimo ibarabara ryagiye rekatwa na Rawi afatikanije n'abandi bagabo bamwe. Igihugu cya Bibogobogo niba cyarateye imbere, n'abagabo b'intwari ba Bibogobogo. Nabahe bagore badasanzwe babaye muri Bibogobogo? Abagore bagiye bahaba, size kuko amazina y'abagore wenda akaza kunda kukubwira, ariko hari abagore bamwe bagiye bafasha Rawi nyine nko muri ibyo bintu. Ugasanga bageze bakagenda basensibiliza abantu,
barahari rimwe na rimwe se noshoka nibuka nk'amazina yabo ariko barahari abagore bafashije Lawi ahubwo bakaza bagemura n'ibyo kurya. imibanire yanyu n'andi moko mu biyogobogo yari imeze gute? Bibogobogo twabanaga n'amoko yose neza kuko mu by'ukuri hari iki gihe intambara yabaye iriya mu Rusuku, ababembe baraza bahungira iwacu, Lawi aragenda akora sensibilisation ashaka ibyo kurya, aragenda afasha azana ababembe, baragenda ngo bamare gushaka ababembe, arabazimana arabagaburira, akazazana inka akazibaga, akabaga akazana ihene, ashoroza amahuzu. Ibyo bintu ababembe bahungira iwacu kugeza iminsi yashize, intambara ishize barasubirayo. Ibyo ni ibintu byagiye bibaza abagabo b'intwari b'ibibembe, kandi n'abandi bose bamuhunga ukuboko kuko abanyabwembe twagiraga ubumwe, twageze ducikamo tugira ikintu cyitwa ubumwe kugeza none duhunze n'abasigaye baracarumwe. Imibanire yanyu n'Ikabera ari imeze gute abanyabiyogobogo? Ikabera twese twageze tuhashiriki, twese ariko nyuma ho Kadezi abantu bashaka kugira nk'amacakubiri kuko bavuze ngo Kadezi abantu bashaka kugira amacakubiri, ni nkuko byabaye, ariko presque majorité y'abantu batuye mu biyogobogo twese twarabanyakabera. Na Mariam avuka mu biyogobogo? Mariam aravuka mu biyogobogo, ni umuntu mwene Rucahanira uwo mu biyogobogo, ise yitwaga Kibembe, aravukana na Rucahanira, ni umuhiga aho aba n'abahungu be n'uyu munsi n'abanyabiyogobogo yabazariye mu biyogobogo n'Amatare umugabo wiwe. Turashaka kutubwira amwe mu mateka yaranze amakanisa yo mu biyogobogo, yaba Sepake, yaba Kadesa ndetse n'ayandi yahabaye, yatangijwe na bande, yatangiriye hehe? Amateka ku bugufi, njewe ndi umunyamagunga, ariko ikanisa ryacu rikuru ryari ku Mugorore. Uwatangije Sepake mu biyogobogo ni umugabo witwa Seruhumbyo. Bukeye bahatuma umugabo witwa Paseri Semagagara Zakariya, bamaze kuhamutuma araza ngo ashike akorana na Seruhumbyo n'undi mugabo witwa Gapera n'undi mugabo witwa Rwizihirwa. Bukeye ikanisa rimaze gukomera, bagarura Rwizihirwa, bakura Rwizihirwa kwibarabara muri Kabembwe, bamuzana mu Magunga, akorana na Mataratara. Semagagara isection yacu yari ku Mugorore ngo buce, ariko tukarebwa n'imisiyoni ya Karunja niyo yari misiyoni yacu, isection ikaba ku Mugorore. Bukeye dutandukana n'ikanisa rya Kadezi, bajana na Semagagara, bajana na Mataratara. Mu Magunga hasigara umugabo witwa Rwizihirwa na Sebineza. Mu biyogobogo hasigara Seruhumbyo na Gapera, abari bo dukomezanya kugeza igihe biyogobogo yavutse ibi misiyoni irebwa na Seruhumbyo arayikoramwo imyaka 2. Seruhumbyo ngo arangize imisiyoni bayiha Revera Pasteur Rugabisha abari bo barevera w'imisiyoni ya Magunga. Noneho dutura Seruhumbyo ari doyen. Bukeye Gapera aragenda aja muri Vivande, dusigara na Rugabisha haba abapasteri, njewe bansengera ku bupasteri na Pasteur Munyaruguru na Pasteur Peresa, abari twe dukomezanya na Pasteur Laburenti. Bukeye bikomeje, Laburenti aragenda aradusiga, nundi wari mwarimu w'abiyogobogo witwa Gafirira nawe aragenda, ariko dusigara nundi mupaseri witwa Rusamantereko nako. Turakomeza imisiyoni y'abiyogobogo. Bukeye dukomeje, biba ngombwa ko biyogobogo ibyara Magunga ikoramwe umurevera witwa Peresa abari bo barevera, umuhungu w'uwo mugabo Dwahir Rwizihirwa. Peresa abari bo barevera, ngo amare kuba revera turakorana nawe, tugira ibijiji 6: ikijiji cya Magunga, ikijiji cya Kavumu, ikijiji cya Murara, ikijiji cya Kabembwe, n'icya Kanguri cy'ababembe, n'icya Kagomba. Biyogobogo igira ibijiji 5: ikijiji cya Biyogobogo, Magunga ya kabiri, Muhebwa, Rushasha na Karere. Ubu ngubu intambara ije kuba, ariko twaramaze kugira misiyoni 2, imwe irebwa na Rugabisha arapfa. Ubu nyine bari bahateganije kuba Pasteur Rusamantereko. Uko niko byagenze, Biyogobogo irakomera. N'ubu ngubu twahunze, abasigaye irakoramo Pasteur Munyaruguru, niwe uyikoramo. N'ubu n'umurevera ukora, niwe nka Pasteur responsable ukora muri Biyogobogo na Magunga, kuko abapaseri bose bahunze. Iyo niyo Magunga, iyo niyo Biyogobogo,
uko niko dukora, turi misiyoni dufite ibijiji 11 n'ibigobogo n'amagunga. Itorero rya Kadesa ryatangiye gutera ibogwa na bande ryo? Mbo itorero rya Kadesi tumaze gutandukana ubwo ngubwo nakubwiye, hagiye abapasiteri bashana Semagagara na Mataratara ngo bashike bagira Revera Pasiteri aba Mukwiza abari ura Revera Pasiteri. Bukeye 94 aja mu Rwanda, bahasengera umugabo w'umupasiteri Revera witwa Mudaheranwa abari ukomeza, hakaba ibijiji, ikijiji cya Mugorore, ikijiji cya Kabembwe, ikijiji cya Mugono, ikijiji cya Biyogobogo. Ayo niyo matorero ya Kadesi. Noneho rero Revera aba Mudaheranwa bukeye nawe aje Burundi, aja gukora muri Zion Temple. Ngo agende muri Zion, hasigara umugabo w'umurevera witwa Hekima niwe wari revera waryo itorero rya Kadesi. Ariko ryari ryaramaze kubyara Mugono wakoragamo Nzabinesha, uko niko byari bimeze. Hanyuma abantu barahunga, ngo amare guhunga Hekima arapfa. Hekima amaze gupfa, Nzabinesha nawe arahunga, barebaga Mugono nawe ngo ashikiriye arapfa. Ubu ngubu ryarebwa n'umugabo witwa Pastor Yoheri, niwe ureba Kadesi, bari mu Bibogobogo n'Abizuru, abo nibo bafite Kadesi kuri none. Itorero rya Mitonde ryatangiye gutera ibogwa na bande mu Bibogobogo? Itorero rya Methodiste ryatangiriye mu kijiji cyitwa Rutabura, ariko ijimbo iba kuri Nyagisozi irebwa na Gaparasi akagira ibijiji Bivumu, Magaja ya mbere Magaja ya mbere na Rutabura n'ikijiji cya Mugono. Uko niko byari bimeze na hariya nyine iwabo. Barakomeza nako ikareba na za Mugorore, ikareba na za Bibogobogo, ngo buce biba ngombwa ko babyara amajimbo. Noneho Gaparasi abyara Musingo, aja mu Bibogobogo, abyara Ndege, aja mu Rulimba, abyara Samusoni, aja ku Mugorore. Ubu nyine amana yake amajimbo yarahari yarane, ni ijimbo ya Rutabura irebwa na Gaparasi, ijimbo ya Bibogobogo irebwa na Musingo, ijimbo ya Mugorore irebwa na Samusoni, n'ijimbo ya Rulimba irebwa na Sultan Ndege. Iyo niyo Methodiste na amajimbane ari muri kariya karere.